too much GH. Many have come and many have gone, but you are a great kankamukashos ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH, and you'll get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Ohima One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH. Sonko and Koma Washer Mrs. Sia, it would too much GHF Cassia, so a case capa, and Medina, Gana Wahala Jumedi, and a bray as society ever Sumona, I was young for, said him when him no, you were my gun, you was you were the palm, said ya, I'm a wood, it's me bossy, and your man, may a dear woman, a ban war, ye, baby, Memohan, Majesty, ye, your bossy, I will never be brewing, ye gold, manganese, ye timber. Oyo koko Diana yeni ye wonyo ma bebre ani chese nyankopom e de adom eye wo meya ma o meyi etimi tumpon ma o meyi susu etimi edru eye pepe so a wo mu edum na ye yisa eye physical yiwe nyina egu eye entwen a ade anyamesa de adom o man gan na chese daneda ye beda so de bia ye benya bie eye enkomhye enkomhye ya de chese ekoso ehwiegu se eye ensuo ehwiegu ma chese wo bia etimi enya ne chefa edi efrimu ebibi hanom de wo pemu wo epoye atoye etifi anafo eye north south east and west the four corners no kwan dia wo benya bi ewo na se ye ni efri eye edi yenim sem enkomhye eba dodo na we yi bewum enkonhye besi moje ehwiegu nyoma bebre na chese surround the eye wo mayi adane da doom prophecies na eye asofo no wo mo etai ede eba chese yenya hu se bi asofo bi ababonte ka se bi asem anase se nanso ene deyi ede abusuafo ataje Ghana yate ede ne ebibi memanum yanso so yate eye enkomhye pam ede free ye difo no hono na se de munim no abato afe eba no enkomhye bebre na na esore ye asofo bebre na esore eka eye ensem na ye papa wo ye general overseer ede ema aye Alive Chapel International dodo na nim ne se Bishop Salifu Amwakon enkomhye fa eye abato yi woka eye ebi atese wotro eye ne support anase woka ye edefa ehu SM MPP amanyoko no na ebe efa na enumu no nso no nyame ama ne nsa so abato ne isiba bobo ye wie ye na tese ye mampanyi na nadra kwakufado wonom na afa na ye papa eye Bishop Salifu Amwako onye wo bia wo ye politics e bana amanyosema wonye obi otade ne hu ewramu ba beka se na ye MPP NDC CPP wo beka kan wo mu ensensem kika wo mu etibom wonye that time and wo ye highly respected person wo manyi mu adodo na ebu no enam se wo ba nyamedwuma mu no enye emreketua enti ni die dodo na ede ma no na abusuafo interview bi akoso ama ye papa de nsem etu edwa na chese Ghana ye fa yentuma pefra enisa 2021 die ye see 2020 mu yare ye bebebo wo mayi emu na so 2021 sa enioma no sa ahokyere no sa eye wo hia no sa kodan na se the economy aye basa aye bisi basa ye hu ano no 2021 de enya de se ye behu no eye sa enioma no bi ekra ebie mu agese nyame ama ne nsa so wa pede nani aba behwe eye wo man Ghana ye bibi mayi se de be ya wo mayi ebetimi etu eye empon na ye papa ede nensem no etu eye edwa na jeso kyeremu a start every January dey ye be experience eye good economic growth na ebiem so covid de ne hu bebo mu no acha ne August ye hunu eye nanim ebiem e be a thing of the past na ebiem so importation and exportation dey ye be fa ne say fala na ebusia say no de nensem no etu edwa. From the start of January 2021, Ghana will experience a good economic growth which reduced hardship
in the country because COVID-19 will be something of the past in the month of August, which will make importation and exportation very flexible, and also jobs will be abundant and unemployment person and to unemployment person we and someone what to a dana chesem yeah COVID everyone na ya economy no so so ye benya growth ewo emunum na ebiem so importation ni exportation ebe ya flexible bia betime importing nyoma a export enyoma de akọ amanwodo so na ebi so fra amanwodo so aban eba be ya flexible no enyuma ni o mayin mu unemployment association ewo ho no enyuma bebu so ewo memo ama wo ni eya enyuma wo crash certificate and so wo enya adwuma enya no 2021 we dey eye mo afe we ni eye atadwe a chese da ya te no wo eye mamu because enkomhye bi say dey and time ma ye ti bi afe ye ti bi mfie nan mfie num mfie sia emu no chese ye tete sa enkomhye de bi ese na ya papa echema na chese wa wuni adwuma ye adwuma ba bebu so ama chese wo bi krampo ewie JHS wo primary six krampo abu wo go schools no ye adwuma wo JHS wo go school no ye adwuma wo SS wo go school no ye adwuma ene university krampo de ene na popo wo kona wo ye wo bewie wo kurenwuma mienu miensa te sa abochi se de wo mu edu wo mu dwuma na ne wo kọ part-time wo kọ anopa de na wo kọ awia de na wo kọ anwumre de se de adwuma ebe pusu ewo memu no ebe ye Ghana fo wo bia ewawa sakraye pan ene baba 2021 entu obia enka eye na koma enfa entu ne yem na won hu no sem se 2020 na anye ya mompa ye se nya mebama wo sa enkwa na obetimi de era 2021 because 2021 de eye ye de pono ya asase nyankopon se nufu so ne ewo na gu so na ye 2021 ena sa asase no ewo ede ema eye wo man Ghana no won nsem wetu Ghana for say odifo nya mi hira wate nyame ensha pa sedane da wo nyame na moso na wo de nsempa ebre eye wo man Ghana na won ti se ya no mu a wo mo de chese ye hunu oba wo pant color ehwe wo brazier wo bone wo nkro ne ba no wo de won ti sa enkrofo ni bi nyame sha pa e wo wunuma pa wo bo se wo tu hu e de se wo se nyame enna mu na won fa wo mu enye de enkasa mfa enkwaje ensem emre eye wo man yi enti duro na ebo eye na baso na no na bi no mo nso e ka se sa na 2019 yeah ba besi 2020 mo nkom share any double portion yeah of double because 2020 nti double and so double na COVID ba yeah double na just nyoma na yenhwe ni mu kwan se bi besi wo mamu esi yeah enti aso for ne de wo mo beka wo mo nkom share na so pa sa wo mo edi wo mo be every ebehye mu biem pa de anka abo bi enche eye wo mo enwe they say the woman ya da ho say abo wo say the Bible ka so mo mani na wo say abo wo no ya afiwe ama ya Ghana for so woman ya da ho say abo wo enkomhye de no wo beba wo mo de wo mo vre ebehye wo mo ebe ka say we de nyame na aka say wo mo de wo mo ho to so de bi da this are the chronocy this are the chrono koso ansana wo mo be hunu say we de nyame na aka say ntwe ne wo mo ye dem wo mo to na mo afa wo anya sa pa dem wo mo be build wo mo hopes up afa bedru baby na no manyina agege na achese wo mo ehu wo mo left from wo mo right enti wodi for no wo mo nka say ne nkomhye ne efri nyame ede na nso so wo mo be je edi pa de wo mo ng emfa endi na so dodo na de wo mo nso so age edi pa say nkomhye pa bi say ebi amada bia wo enkonhia ene chese enwoma ekọ enyankoa na yetie enti se enade wo mate asendem every prophet and as a bishop salifo amwako ewonom dia na ne wo se wo mu huri enso enkomhye no mo fa empaibo entai eche se de be ya ebetimi abam na ankwankwa ye se ya anum de bia wo mo kan embam nu ebi enti wo susu se Ghana fo e de wo makoma be de achire na wo mo de mpa ye beta achire eso ogunyame eso a eno na be manyame amasa enkomhye no ayede abam na nya sofo no na be ma de wo kan ye na abam because no de wo ye tonto ye vessel anyame enam ni mu ede ensem no eba ye na abusuafo wo hwe ye papa ne nsem ya wo so den e na betimi aka ede afa wo so gina wo ma mo gidi no afa ana wo ma wo mu ng endi no afa for the channel ebra e wo tuma GH comment section like your videos na share all the social media platform so many e de ekwesi kapa that's ne ye betane share